Haya ni kumira hii. Milele FM. Zima kelele, washa milele. Tomodo. Mukuraria. Nĩ hĩndĩ ndĩrokĩra nĩ thaa ithano cia mũthenya, Ngai mũtheru. Arĩa matathiaga kanitha igua ithoni ta niĩ ndĩ wa mbere. Ũmũthĩ ndĩrenda gũkinya mwena wa Roiro, kuna jamaa ciakwa cinjĩtĩte kũu. Ona ndirĩ ũndũ wa bata tũrathiĩ gwĩka, no mũhahe mũtheri, no mũceneneko. Kĩengei nĩ ũthire kanitha? Nadekezwa. No nĩ ngoragwo heanĩte mbica-inĩ. Ndĩ mbica-inĩ model cha mapenzi. Ugo niguo nina stress ati nakutahadharisha, simu za usiku punguza, unahatarisha. Mademu maria maura thimu utuko mutumia ke garora akuria utoroguo. Nao heka undu ndenda kumuonia, heka undu njikaga o muthenya getagwo 30 minutes workout. Ni workout kweka workout wi mucie ni undu wa gupunguza weight na maundu ta mau, no yako ni guthondeka muscles. 30 minutes workout niguo kunia njikaga ndagika 2-3 niguo nona gwade shonjo chaja tugothega tizi hani tunyanyihie maguta soka tumelie sawa. Guthigina. We tithero mwendo thaka ndacaya kana ona githuri ona gathuri ona thigino ona gathigino. Haya ni kumira hii. Milele FM. Zima kelele, washa milele. Ona kiratu giki no kiona kiratu kiu ni kia 5,000 cia Uganda. Haya baadaye keeping fit. Naona hii keeping fit. It might seem crazy what I'm about to say. Steve ona atia nego ona kinya magoro ndani ndie papa Steve ndereba wa ndege ndwaria na thungu akwa ndereba wa ndege no pasta imwe twara nduthi ando magikuona ko moka mwekio makuwe haria stage namba ni kibugu mugwaja 2-4 ithathatũ kibugu thate 3 bas ndukarathie magoro twe guku turenge bara ino reri tutekari kari sambo na oso Rapiro beba mtandante. Oi, ate. Yana kifao. Ara. Tomodo. Ego mwirite hedo tuthia kuona no. Tomodo tu twajira twacererwo mucemanio ri. No nginye handu ingimetera. Ndamba guthie kwi mathe kumung'etia. Na guku riu ni kwa mucie. Ongikanoka. Ini ndo nginya kurumwo ni ngui na maundu matiganite. Ukahihinya ngengere ino uguo. Ogetero higuriro. This is my humble background. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we ukahiguriro
natiga niwe kairetu ndingĩarũgama. Winnie Mishoke. This is my small sister. Etagwo mwihaki endete kuruta rurimi nja. Uyu namuona haha nĩ hinya wa mwathani uyu. Mĩaka ĩno atuthĩtwo nĩ ng'ombe. Tahurirwo nĩ mũkũrũ no ũrigwo nĩ tarĩ niĩ nderĩte ng'ombe mũtuthe atĩ ng'ombe tutha gaka. Ebu ta replay. Replay. Unaitwa Rico bro yangu mdogo manzi. Producer Mzee. Acha usikio beat ya trap. Ai mora stado ya medete ma dreadlocks. Jataira ma kicks. God metereire ngome ni yothe. Meteire ndayo. Go. Ego bia craft man. Old school. Yo wathorikira dakika cigana. Mathaa merĩ peke yake. Itakuwa muziki wa kufoka. Kari. Oye mayoyo. Hena mabit ma. Turadia beat. Ino beat ready bia cigana. Ndenda kumiedia. Gridano. Peke yake. Gridano iko record ne bia cigana. Na ku master kila kitu intoto. Ahora beat. Gridano. Girikomi. Ba. Skia. Yo beat kwa taseli. Nyamũ ĩgĩtagwo midi. Iko hana ta piano. Ukahura no ni ndikona nayo. Ndumira keyboard. Keyboard na computer. No thake noti. Noti iria hau. Ruko renda guthondeka ndugota trap. Ya kiria ta ya tempo ni ya tempo 145. Tempo. Tempo ni speed ya muziki. Bas. Tukithondeke mandem ya kwa beat ya Valentine man. Sonkore. Ugo muramona ndari athie kirathi kiao gya guthoma music. Actually tamereka ke professional. I'm a lawyer by profession. Lawyer by profession. Lawyer mzima ana make beat kuruka. Afro. Oh nyeges. Kwetu roiro nyeges. We brother yako no akiri no athondeka beat na nginya ngoma. Ni ndathire cukuru aria nyitire onaki. Athomire kothi ya kamugima itaguteguthe. Turn your stats. Kikubwa cha mapenzi. On your marks. Set get. Goti ni asida. Wasido vini. Sikubali kushindwa. Sio mshindani. Sio hiro kona.
Bye. Yeah, bye no. Bye boys. By the way, why not boys? Why not brother school? Kiambu High. Kiambu High yari ya Njoki. Ngo ndari go mogwire ate Kiambu High. Nitari makani. Kogwetagwo Spamol. Wazapu. Dreamka ya wini. Uva chap chap. Uva chap chap. We do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. Glasses maybe asigana. Hizi ni how much? Triso. Carnes amigos. What up? Za white. Ai, atide. Zenye ziko na frame ya white hivi. Hizi. Sawa, tutakuja kesho. We. If gloss yenyu na rono. Turabirere. Tunaenda? Welcome to Dubai. Haya, sonkore. Atina kumeki kiu. Kwa nini? Making recipe. Ni ya ugali. Tagi. Ya gimana iko na recipe? Ada moto ikuruga. Na kwenye rete dama. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so Shopping ya yogurt. Ile njega ni ile ko njega natural. Ndio yako. Jamil, ilia. Nakula mambo mosi. Kuna ilia. Isoda. Ilia. No rere. Nenda gũthiĩ gwetha Pampers. Na mũtukore ni cio wĩra. Kuna kiria. It took 2 months, but 50 got it done. Signed with G on it, had niggas like, don't try to front. I'll leave your ass slump. Thinking I'm a punk, get your fucking head lump. 50 got a gun, ready, here it come. Gotta sit ready, better to get this. Tryna be my butt, ready to drama. Set a sip on up, better my flow sounds better than average. On tracks, I'm a savage, I damage any nigga tryna follow. Ndani ya sigi 15 na gwitwo nĩ kĩng'ori. Itherũ nĩ rĩũru ndingĩgũra. Haya, terere cia kĩng'ori nĩ ciringi 27. Haya, Asa terere ciĩgũra. kaba kũrĩa ngima ũguo. Terere ngĩgũra wa kĩng'ori kanyamũ kaigana o. Nuthu ĩno kĩng'ori. Ici nĩ thageti. Wakisisaga ciringi 27. Lakini fair kuliko.